Mutongoi TV. Museisiani na ukethiana na uthocha nthini wa kilungu cha umuthi vala tukwithatinenea yulu wa Amuika Na Itindo. Amuika Na Itindo na indi etha wina ikulyo ikonetie Amuika Na Itindo kana wina kana kaku ka Amuikani Na Itindo uyona ite ukekanisa kana kena itindo thuku museisia yini yo isa ya utuma ukavikie na utawania taimaitu muthenani wa umuthi alangwitha ndikweteamo ondatika mbuthu ciukite kilunguni witha nakwa Veronica Siombua na indi wenda utumani mukubi wetuma ndini wa namba ya studio ilani ili 395 ile 395 na novikia na kutukwatia na itovikia na kutethesia nthini wa makulyo maku o ingine utwatie nthini wa mitandao ya mikumukanilye vala Facebook utukwatia na Mutongoi TV official, YouTube utukwatia Mutongoi TV official, Instagram utukwatia Mutongoi_TV, Mutongoi_TV, Facebook utukwatia Mutongoi TV, YouTube utukwatia Mutongoi TV official. Utumani mukubi wetuma kwa ile 395 ile 395 na itukuvikia na ukwata utumani waku anovikia na ukwata maundu wonde ala Mutongoi TV tithi twetu yikangina ona kilungu cha umuthi cha amuka vala tunenea Amuika Na Itindo. Amuika Na Itindo na indi bitikili ni mwete aini maitu muthathani wa umuthi ala ni atai maitu masiana situ tuvikie na kutethanya na kuta mwana waku na indi nikalivu aini maitu tuyambia ba wete masitu maku umete ba na nweo je neto apita mwema kwa museise witu wa umuthi wa Mutongoi TV numete Kitui town na kwa museisia wa umuthi kwa masito nita Elizabeth mwikali wangali kwitu ni makuweni mbone na ni mwewe urania witu wa umuthi yulu wa Amuika Na Itindo na indi tenda twambe baba kube yo pita mundu wa Amuika no lawe na miaka yanata mundu wa Amuika ni mundu onthe wena miaka 15 kana miaka 10 kwambia 10 years and above mpaka 35 na wangi meme yao 40 mundu wa 40 lakini wangi ka 40 lakini wabanga wepo kwa mwanarika ndoma asante Elizabeth nayo Itindo ilati unene ya yulu wa Itindo muno tendo sisi Itindo ila nthuku nundu ketha nilanzi yo tuhitha bano kitindo kithuku kitha kibwata ndini wa mundu wa Amuika kitindo kithuku ndini wa mundu Amuika ndonyo kuya kana ni kitindo kila kitha na maosia wa mathuku kana kitindo kila kieta maosia wa mathuku nundu nenge kina maosia wa masio tikita kitindo na tikita kitindo kisio kwa kitindo kithuku ni undu wonde olo kuika matokeo maguo maketha matema kuendesa kana matema sio asante museise ni kwate no avikia na omana we mundu wa Amuika nule na miaka yanata na kitindo nikivaila tunene ya Itindo vala muthenani wa umuthi tukwitha tisisia yulu wa Itindo nthuku ila andu ma Amuika mavikia na ukwatana na Itindo nthuku ivikia na kwananga uni wo wa muthena wo wa uni kana uni wo ukwisa kwitha we museo uketha we mwanangiku nundu wa Itindo na indi kwa kupita tendo kwambe yo baba kube yo mundu wa Amuika Itindo inthuku tu wisita Itindo nthuku nitasiva kitindo kithuku na mbemwe tio cha kuma inyako cha kutuma wele cha kuya sindu nzuku mira auki sindu stylete kutinda na ndama kuvundisia maundu matailite ukikala na mundu ukigwe kukathi ukiundu ithe awane mwe ukikala na mundu ukigwe kukathi mira undu yani mwe ukikala na mundu ukigwe kukathi undu akamasovete na undu akamethe amemwe mundu akuvundisia sindu cia muthemba iva mbozo isu ni Itindo kana kitindo chongi kitindo cha kuvundisia sindu talite kuthiko nukutailite isu ni Itindo ila sitailite Elizabeth wina undu wa kuangala kitindo kithuku ndonya kwasia chuma na wana kulea ulawio ila wesa ona mundu wa Amuika alea ulawio etha amwa kulikana na undu ula ulawio nundu mabina maingi ni withi ya mwana no aetwe nesa kabisa ni utapitwe ndeto ya Ngai na aili nesa na ashikite laini nesa lakini the moment woka agairi kana aleana na obundi cio sumusio kwatana na kitindo kithuku juba univo wambia kwitha mundu muthuku na mundu te wa kwikwatwa kwa andu ma Amuika
pepata wenyu wa kuamua na kutua utwitha ayu ni wenyu kana ni mwaile kwikala mwikalo musio na nibo kitoke saithi ayu bakalikanoke saithi ayu ona ti andu mamuika we saithi ayu ona itindo nilikanite nundu pena yu andu anene me ubundisia isiana itindo nthuku aha na ndini wa itindo isu nthuku musiei kana mundu ula ukwea mwana wa muika aile kwambia kumanya kana kake na kitindo kithuku ila wona sindu sili hata Peter we musino siasa ukethia kulingana na mwana aku kana mwitu aku kulingana na ndondo anekala tene kwangaleka nitiwo ndu ilio yu kulingana na obenduku ndondo ona watuma mundu na kwithia no kwenda delay kana no kwika mundu matailite kana kwithia labda ko msele kana kusongia undu atana usongia na bumbe no mana ape na nsebe inesile pandu itenze na musiku magwa kwini uchungu sema na nichao kina thina na labda atindania nao kana yekata sindu cia muthemba iva nikeno kwata usonge kama kana mundu tindo bana ile tene either be kitindo kana be undu mwene we manezi Eliza wina undu wa kuelezea kuongelanga niasia nienda usoma muswa wiba katika Timotheo 2 Timothy chapter 2 verse 16 Timotheo wa keli kilungu cha keli na muswa we 16 uyasia tau indi ivathane na ndeto cia mana nundu ikaendeya na mbe unduni wa kulea kumukia Ngai indi ivathane na ndeto cia mana nundu ikaendeya na mbe unduni wa kulea kumukia Ngai Biblia yetu yatu ivathane na maundu ma mana na wasisia muika witu kana wasisia muika ndu kwenda kunoa na muika wenda bala be kwikalo mana na yu mathi mekala mana iya akili cietha ciili mana na cia ido jiba uni bome ikata me usuania kwika nai na me usuania kwika uhalifu mawithi ululukoni maitu mabina maingi ila kwesa itha kwina insecurity umanya kwi andu aingi aido na ila mundu wetha aido ta mundu wa muika esuania kwika nai na nukuona andu ma muika ona ingi ni meulika misioni ya ona kwathwa mawia matevo nundu maikwenda kunoa ni maamuie kwika uhalifu na kwika mana kwa ube pata waku mundu wa muika we kwika undula uona no benefit your life kana kwika maundu ala me benefit maisha maku na maybe o musei waku ula wa usiye nikenda usisi yake wa moyo ndukende kwika lamana mundu wa muika mantha undu wike na mantha undu wike wisaithia nutonya kwasia undu neka wina kitumi maisha ni makwa no kandethia oyu na ibinda yukite Na ndini wa itindo tase kitindo cha keli tu na kamwana ala ni mamuika chele itha kili hata na mwisongia kule yu pe musiaisia ukwatia nita wa Elizabeth kuma Mombasa valani kala ve asei matakana sia tumo na imwana na ve tuili tutungi tuona ouna tuo tuyenda kwika tamo yu asei namo ni maile kukania siana sia yetu kwa imwana na yu asia yengi maikwitha mayumila sianani na nibobe kulikila moisio nundo juwe we musei woka we ya mwitu akui nyindie ndokona ni sana mwana angania kana mubilo ya mwitha ukabaya ndienda mwitha uka musei ni wabicha bau na ni waminange wa yake yu mwitu ndo na mutabia we mwana ke oja ndenda mwindi kuona ni sana ke ni wele ombona ni sana ke niki asia ine tumile kula kwisia na sito sia yetu na sia na sito sia imwana umutabie 1 2 3 wakomana na mwana angania kana mwana ke oja pendwa una wisaidia mwitu kana mwanake maithauka na keli tukaithauka na kamwana akilini kwako ni kesi kila katabiwe ni nyake na kaikila boundaries ni kesi ithau yini ti uthauka lakini thabi kabana nyeni ngwikata ningulea kwa mabinda maingi etu nimeubaluka misio ni nundu wa kukosa utao kuma kula kwiasia Peter kitindo cha kana mundu wa muika wa mwanake na mwitu na choka ile itha kili hata ukethia kina meisio asini mali to separate siana ino kulingana na metho mamusi musie thana metho mwe muno musie metho mwe saidi na ni wale to separate kana kama mwitu na kakibisi ata kulingana na metho make kila momoni nundu ambombe ya we musie na kanakini withia we wavulanilie mboso na manana na kindu kingi na malu pamwe kosia mbothi hata
ko sia mbothiu na kimwe cho na umasia kana tiu ko muzini wa rosiri wa tumia metho make manzini akamana sia nei kulingana nundu bikie ndo beli na etumia metho make mamusi manzini akumi ake separate sia nei lakini with sio bamwe indi atumite uyula we site wako kala na sia na siba sia nei no nundu kwangelekani baona sia sia jirani tamwithukizia tamuseise witu ndo kutoya asina mama tona ku separate kindu ke makasisia na makakania siana na itindo sikeka kwethia si nthuku niwana lakini wewe mwe si mwalecha na kwelecha na uyu na kwethia ni otomasiana thimu kathoke na inya ni kenda mwiko na baya zime thia amezi kana ciana cio kana ciana tile binada na wewe mam ni kana kaki ya kula wendata saizi ni boka mweni musi nenda kuna kama kwa ndio kunende niwana ayi kana ko ke yaka kuna mweni niwana na ke musi na ke kwa haya hii ndio kuna kama kana mweni yoka kana kakia kakole wenda kwikata nendo thio kuna kama akwa thio kunende nona inwezi wabundize kana nai no kaiya kwata kaiya thiweke na kwithia kaka kwananga yes musesia ukwasia niko na mtoto wangu ako class 3 then hadi nikimtuma bakuli aizi niletea na ni mtoto wangu kumzaa na ezi ambilika nitafanya nini? Ni Rosemary kutoka Kitui. Musia isi osu ya siya nakana ka class cha karatu na nikana kake kusia naona atumamba kulika na nguka imwete atonya kwikata you wezi notweka awo train siana wa kuitrain na kwa kuibundisa character tukibundisa mundu ndo aje kukala na musi wake mundu kana kuona ka kospeke ndo kakosete peke ndo katabasua kenenga wokani kendo kani ko ukakanya kana neza tim pezi ana zitaiwana munuka nitengemeana mbeu niba ona mzipe mbeu ikala nzimuno ya wabanda na bengi ubanda wi minigi kwithia ni giata ni meiye kuni tengemeana mbeu thina ti musi na thina ti kana no ni tengemeana mbeu yo iwila aba niwona kana kendo kanya mundu akakanya kana tiko katuma na kale ino kana nako iwe kana nako niki kana biliada no atuma kana ka na nikalea kuthi na waya kana nako yu wayo ndo na kata we ko mana nikalea no ateki no asa step no asa step izu imbe ukamana na gundu ale na kuzoni kokoni ukamba kumusobya ne so kamusobya ne sana kamunzu kasione za kalumuneza ukasobya mundu zwa ke uzona sobwa ukamutuma ukalika ndo ane uyo na ona maumizi ma ola munzu ukona adia kedata kala dete lakini uno tweka wa kutinisa nizo tuyipoa lakini hizo ni part ya msia kukanya kana na munzu naona then you wa ito no kwika train tusibundesie tusione musino watu kata watu mao nini okethia o sinu cia muthemba that's why nicho kitumio twewa au nendi mbali na kutrain Eliza kana kauka class 3 ke utomwa kate kuigwa nundu yungi wewa musi wake utona kwika ukethia ni waka discipline ukethia uni akatuma nikegwa ndo pita watu ya tila simu akabuwa peka ngwithia wanenya nikegwa peka la kanenwa kateigwa yukana kanoka ile kwikwata kakegwa niasia eda musi yusuni wewe thana kana kau ndaumala weni wisi kana ka ethani kana beyond develop maundu ma muthembo tio kaete kuma ke kanini ona kakabundisia kunena no ilomanya undu unaumilile ndi nondu wambiie ndi kuni kenda atethia kana ka ono kaundu ka chipuka ndaka relax na kaekea muyo so maybe ithe kana mundu ngi kana maybe mwitu loka ya kwa uni waile kosa ni tambia na kukania kana ka na niasia kukuna kana ti kwa kokatethia ni waile kania kana nzila ya ilete akaka ndio mbola ni kwatie binda ile ngi na bite tuna ibandi tuna neni obowa kutuma nduna siana akaka ndia na nzila ya ilete nikenda kana kauke kata kewe nundu the moment wethia mukali na iwa kakali kila kana ka kekewe na aethe mukali kaka kitao thio nenga andu angi mathina inyeoba na plus no ni zini utengemea na okethia kana kake ka musiumwe na nisi no ka muka kwata kana na mundu kana mukasia kana na kwithia labda we ndo atwawa na kana ka kwithia neka ithe no ka nyombezi ko kasisia na be andu meta bia nzuku matreni asia na nai watu mani nyako ndo kambia kuthi tukaenda
akosa tawende tokoya chips akosa twende tokoya malu ayoka mwana akoka mwitu akotuthi we watu obuno badingi na mundu mo kedo sije kana na titha mwana na ko mo bada akosa kana ethi ekoya na ethi ende no koya ethi ka train te maundu ekuya watu mo ninya gundo kaende no ninya ngwe bya school ninya ndukona ninya na koya chips nya ko yono na ko kana namboye unatinda we yita waiti wenda kati ndutinda we you no amana ninya yu kuna ko ndo kekanda ndokenda kuya ni methe ana tabia nsuku seila mundu zo kozisia kana ekosa na ethi akuthia aka train te maundu akatabiti maundu na kakosa maundu meba asu yo kazanga nikinatuma kana kana kalea nikikanda byo ukwithia wona ta imwilikile lakini ne yimo mundu ne yimo mundu okie na akabundisia nona nikena ati aweza kwithia kibeti ichetha na ibinda yumu kana nikeba nona nikena na kwithia no akosana na mundu uthikuya uthwa mwe mwana akwi chao nini no kana it is very bad na mama them boss na menda asa ingi ko na yu ithe asiana maikanewe siana nyama tevo kana ve kwata kaina kuna kondo kazena mundu mutumani ndokazena mundu mutumani Biblia yaze katika ibuko ya Proverbs ni kwa na Biblia kamba utasome Proverbs 13:20 ndokazena mundu mutumani ndokakala na ndia na yu ndiye ikabi wako ndio telengoni pala zuri kana ikako manona ndienge Proverbs 13:20 ndizikana wakwata yako ni yakiswile naenda muithukizia aithukizia na kikamba Proverbs 13:20 enda na andu oi ukethiwa mui indi ula utinda na ciana ndia akathina niona Biblia twenda na ciana mundu mwi either ne kuthio kuthoa kindu thio kuthio kwa mundu mwi either ne kana utinda na kutinda na kana koi either we mwanarika tinda na mwanarika mwi either we mwi tu kwenda mundu ngi manza mundu mwi niona indi wa manza ndia ni wokomea jo ni wokomea maishani na yu ndia hii siwere twangi nane Biblia mwezo wasio ni mwao okwe yobundisi otumani wayo yobundisi otumani wayo no kethe otumani wayo we mwe we mwe kukila we wagu ukethe otumani wa ndia we mwe kuna watu ikandia opone no alika katika jo no watu ikandia no wakilia we no wasi naona yundia hiyo zewa wazura ni mwene withia we mwene kendo zinde ndia yiwa uzinde ndia no ndo to nothi wanarika ukethe otukatu kengwa mana ukathi ukatinda na ivezi ukatinda na etu mundu wena mutuo wendo nekiangwa ndembo wange no ambe ukia miniskirt no ambe kwikia twin kitu ile hata no ambe kwikata na ndo na ili utene lakini ukwithia waona ndukosa naona ndukosa inyaku naona na wakulu kwaza mama nakumbana na nini meke yao na magiki yani we tikwenda kwatu indi wikito obundizwa utesi naona yu itindo wepundizwa maundu yani ukatinda na kimwana kikakwea nizinye nini chonga wengwie ndikwende nyako embona ngwie ngoza hapo mubuko kwatu imagine ndo chonga na no atinda tena mundu no nawe kwanza no atuike niwe mukui wa nguzu wa mira yake no atuike niwe mubithe agent yake naona yu kwithia kitindo ki uthie ndwenda kwithia kwe mana mulawe mwe muno mana ukiwe mwe muno mana ukikati ukabinda kawe kiata wasamie na welika na walibina kulichwa nduma kuma kwa kwebinya muno ndo tiyo welicha yu kiendo wezi ndo walikile no we yumi lakini walikile otese ndo za kwa tozongo wako boma no kwithia ebinda ni ali kwa mwanarika na indi otio ndini waonena nyoswitu wa umundi ndini uyulu wa Amuika Na Itindo matukano kwithia kamutuo ke muikani wa miaka 13 14 kubika miongo eli okwithia kamwili tu na kamwana meikala ni tatwili tutwili withia na lelo utembete ukomaninde na kele twithia akakwatilo na ndume alusi nduma kwata na malikaniti goko no withia se labda usuni kazi ni usuni neighbor usudu soma imwe yani maikona outaundo meona nita mutua nita version yukie ya kutembea lelo muno masama kuituka uko mara withia muika munini utembete kwaranite moko ikulio yakwa ni kula kuyeliza tamusei wakana ka keletu kana wina musei wakana ka muika usu asume uthima kwa tene moko kindu cha mbeni wailete na wona kana ka kukayiku waile kwikata ni asiata musiai ni waileta kwitha we vigilant ciana ni ciaku tio kutwika musiai na kutwika musiai to supito kuweta ni twaile kwikala tu cia ici ciana citu na kwikala ona ti cia ici mbe wa undu ineana cie bayandi nikuwa cie bayandi ina wia lakini timu ingi taju ciambia kuyananga wewe kalata musiai na kana ka kuya wakathi kanisani
na andu na ati anesa uka make sure kana kauka thiba kana kauka kaake moko-ini maku na no thuku mwana u kana mwana waku ajae moko-ini maku tusisi ciana citu na ciana woka waete we wano munyanya kana we wano mutui indi mbona kana kaku ni nako manie nako bajai kana nikone ile bajai ndukale na ndukakaie enda kwatia muno umanye kweli indi usu ni mwana wakwa na etha ni mwana wakwa ko uniki asi ingine tu utabwa yulwa maundu maybe yo masiana citu kana ma relatives citu na tuibikia kukaia na tikaya no yase mwana wakwa ndesa kwiko na kwanza nyundu ni yete mwana wakwa na Biblia ndesa kwiko indi weko weka kindu githuku osatua ya kuatia mwana na wamanya ni uguo kana ni wiki kana ena mikwa na mituo mithuku nundu ndi kuona usuta mutuo wa kanisa usuwa kamwana na kelitu kwenda makwate na tena moneti asinzi yani yo isa ithi anita display ita mendo tonia ithi asite na yoba na mama thinsika na tena yoba kwao ni pepata wasiana kutagwa ndetu na kutagwa kila chaguo na etha ni kwika mabitio tikasia ciana ithi ni mubitia na ni mubitia nundu tabia no mwina jo ni tabia tenzeo na mwende nai kwa ubala beka mwana ni katagwe kewe uno thuku ketha nike obitha sikala na ni wona weta musiei kimwana wathio bedroom chaumala wathi wethi sikala no ino na sito hata matwama nini milano ino na keona ndwisi kete ukatabie no ikatana nziela jailite no ikea mwana wasa kwanzi eno no kwa mwana wa mwitu akwa wasa kwanzi eno no kwa ona zi yengine metha maibingu ya yetu otuku ukesaithi ya musia ino ni mwitu ni wabika miaka 20 kana ba 25 juru usu ni mwitu wa mina skulu yani nake etele kutwawa ai najiwa mwitu ni ukumala kati nya nyumba nake sauka akabingwa no chau no inya nde ukulwa wa umaba nde ukulwa tindie bana watindata yuweta musia wachangia chau kunenga mwitu akulosa akaenda okulo kwenda akatembea okulo kwenda nake sauka otuku nangi nimeukona manywite ukesa kwithia ona oke nyumba munyamba kunena nundu we alewete chakari kabisa onanda nena ndeto nemwe kwau pepata wa kutungia ni Amuika na kumonia kutethia wia na moko mo na kwika kindu kila kimatethia nundu nasia pau pate kutethia wia nibo muika witu kwa nundu mabida maingi uko kethia mwitu nu kana mkimwana nicho athawia na chatha wiotebo na wiosu chathi ni chatho na ni chathi na ni cha nundu choi cheba nyise kwikalamana na kithenda uno chenda mbesa cia abakubi nthi kwatuka ukuko kukuna au bene nundu isu ni mbesa utanekata utananoya na ti akili yake akita kukengwa ni kwithia be akengania ala meba meuthuthia ciana citu kwika chau kwika nai ku asia ini tose mwana wa kutasia na situ na kwikala twi vigilant nukwitha ona wa muta wa leo museisia wende kwa nundu ni waile kalo museisi kabisa kasia mwana wakwa ndikanoa na nundu ngaine wanengie o mwana ndikanoa ni kwikala ni mutaite ona kumusia yesi Mutese ni kwa tene wa vikia na kwigwa utao usu wa yulu wa ciana isi Amuika onini na inde mbetikilitu kwate mautumanio manini na tisioketia nitukwendea na kunenanya unenanya witu muthanani wa umundi wala tunenea yulu wa Amuika na Itindo na inde tisioketia tinena yulu wa Amuika kana ciana ila ciananga sindini wa colleges kana universities kana mundu ukwithukumia utanabikia na kutwawa nundu Muika ni kuma miaka 10 kubika miaka 35 na indi umwaitie Mutongo TV ni John Kalungu kuma Mombasa chani kulingana na musia yusu wakana kauka kilasi cha karatu aelese kana kau ethia wa bakuvina ko ndi kuona undu utavya kana wikala nako nakakaema ukwewa na indi usuni utumani wake ungekasia ni Jen wa Mwange kuma Adriva ngethesi Eliza muno na ndeto sienu nisio tutethia na indi ni muvea kwa asu onde mwende na kutuma mautumani na mwende na kutusia isi ya kilunguni cha Amuka na indi ndini waini waitu Peter na Eliza nenda tukunikile yulu wa Itindo sia andu ayu mane ananga mesi na ini miao mesi weko kini cho matunda macho mesi woya unenu thi polisi wa thina na mundu nukwebu maundu ma muthembosu namo andu ala mena miaka isu Itindo sio siaile itha si kana maile kwikithia ata ni matinda na andu meumaka nundu saa ingi withi andu sakwa Itindo etha wi skulu utona ithi ya mundu ula wikala bakwina ya kana deskmate waku labda no nusa bangi na college be mundu ukiandu kanyu bangi
university imundu ukuyandukanywe bangi uithukuma ba imundu ukuyandukanywe mbesa tisiaku uithukuma ba imundu ukuya mundu mukandwa ile kunywa bora uka uyane utanywite so andu amendini wa miaka isu oya ya sabanganga maile kwikata kwikithia itindo sio nisietha sinzeo katika miaka ya ndwa masabanganga na miaka upa ibandu bo concern musi musibu enza ni we mwene ni personal life nundu miaka yaku ni wikie pana naweza kwithia pala we nduko ni ndi musi ona wa munini ndade kwithia enzi ni muno nundu we mundu yu kwi manzi ya we mundu ukwika ona we mundu labda ukika wale kwithia we school number 1 ukamane na mundu ukaza kwithia mundu ni mwandike we yani ukamane na mundu ukethia mwitu no nandike we yani ya munene niona kana mwana kinandike we yani munene na kunundu ndo na we yenye no ndina we ya njuka ngikule kimana kiwe unakwata ngiwe yata niona tikitindo yu ti rafiki wakwa unakwata ngiwe yata ai chao yu kwani ndi kukwata yani kindu chumu nyentine ndiye nakulia na mwana nethe ambozi ni wa mundume ni mundu na mapesa make mundu na mio yake na namukulia we yanaambia no twig no ni mubanga mundu bailite labda no nikomana yake na ningi kwani ni chao ningi na nyene nedekela na nyene ndawe nyekongwa ndazi twizingi niona wa mwitu akafundisha mwitu nongi akamuya kukwata we ni laisi nduthina we mukolia kwani ni chao we kate niona nozi wakwata na nzia kwa we wakwata we ya kwanza tailite na mundu no akoleze no nakwatia ya wake na we no thenete kwa kukwata we yozu kwaza okay na ningi kwa sababu ningi no dela ningi kutoa sia kwa anadika mazi yao kwa sababu ningi no dela niona na we wilika katika kindu kiba ukwani wa wasu wewe uwa kwithia wewe nda we ukenda na nziani iba ukethia wiki mwana ukethia we no mundu muka na yakukulia no kwenda we na yu wona ata amanye ine ndao ya yumwe yithawe ndao ya tuyamba kuliko ba bizina kwakwa be umbiko nungwena twike 1 nela 1 na gukwetekela ningi ndwike mwana we ningi no athua na hakara rafiki wake bana kwana ngane no athuye wathuangia tena mani na athuangie nikiningi na madam ningi nya no ambozi yetu ikala nake no wana na agu no ambia kwithia nela mawazo makumanza na akani manze wakwa akani manze wakwa na labda yu wenda we ya na kuthi wangu kewe hotelete so mundu ndakwenda musi enda we mwene ukasizia nesa we now Biblia azebuku ni ya Proverbs 14:7 tusome kikamba nondo Biblia yakuni ya kikamba etu ya umothioni wa mundu mutumanu umothioni wa mundu ndia ndesa kutethia no akwata Nendi era nambo kwata fena ikuli yakuba musese okulia waitie nita wa Dennis Mwoki kwa kulia Peter eweta utumanu wiba utumanu wa mundu tonenge advice no kwata Proverbs 14:7 utumanu okwando maenda awo angotabiolo awo wandu maenda awo na menda zengine menda masisi wa makuthima mazia utona kwethia William utumanu wa mundu tonenga advice utumanu wa mundu takuya mani nikutukie twinoge jamaa kiukwe katikiseo ukiwe kutethia niona uzuri mundu mutumanu nondo nyonze akili senu siyuthukuma niona nozibe mundu na kuona ngine no TV na kaze we akakumana lakini ando no maenda kindu kitheu no tuyame sana tukatethia muno kwenda otethia niona no akwata tusome likavala va mundu mutumanu na ndukona kwake ilomosi umanyi niona likavala bejao wekata mundu mutumanu mundu mutumanu ndakaonenga ndeto mundu kawake uyumaze sindu sitona kutethia ndesa onena akakuya imani twitwa manthe uya niona ukethia twithitwa tukakwata nganengeta yite ba nyaku yite mbesa ba ndio zengili 5 uthio we muzinga ndio zengili 5 uthio we trouser ndio zengili 15 izibala wiya wekalanga maisha miliata niona mundu mutumanu utaweza kuonenga advice akakuya twitwa manza uya tuthi tukekati kana onethia we na yakwa mani manza uya kikalo chance cha mana kikutethia niona uzuni mundu la mutumanu Wow, tutanambo kwata mawoni makeliza ve museisia ukwasya edo mwenzi mwikali sia kukwaithia ndongo nombaka okay ndio ndo muyata twena mana ndongo neba lakini tio kulingana nake twena mana ndongo nye ndinelwa ndongo ne chao ninelwa ndongo ne chao kani ndongo
nomese dinelwa ndongo nye dinelwa ndongo ne chao asiai we unaweta yulu wa tweletu kunengane mwiwo kana aume kunengane mwiwo nikenda makwate mawia kiune mutu wa uma wa Itindo nthuku yu ne kwatia bau ne bo aweta kukwaidia ndongo no mpaka ni sawa nye ndio lea nuze tuyo bata mundu lakini tuwe batu teme mundu metho ula labda thito akwika na nuze oyu anarika nuze tungena zone mwi ithe ntungenda zone mwi weona wa twiko muno muno kethia wikoma wali tuni mwi ukwazi itozo kwangeleka ni ndongo ezu kwetwa ndongo ezu kethia wewe wendo kuno kwenda umekwethia suo no kwenda umekwethia za monza no kwenda umekwethia oyo yani atwikenda lunch ntaleu naona lakini ukethia at long last utakuja kulia tu it is well enjoy lakini evinda no yokite Eliza andola mena miaka ya songanga maile kwikata kwikithia mainetha na Itindo simatwa aute na maundu ala mailite kana thayo la wailite jena kwa ne yasia kwa ndo ama namba kuyananga pa itengemeo twiwa thayo wa mundu nundu yu labda ona mundu saingi ne thae bakubina musia inundu ni waumala anu kuthi skulu kana ni wathi skulu obasa na musia kana no kuthukuma kala nyumba yake okwikomboya na musia iyo kako kangethi kwa uyu batha yo waku no tio na musia iyo kunenga mawaidha na uta na isi okamusika na isi okakwake kwa uyu we ni watiwa wijiungami maisha maku na muika mwingi wa kwa kwenda nundu ju mundu anabikia bwi ni withaesi usio ni withaesi uthuku ni withaesi ona ndinena na ngani wangu nena nake no nisikitu nena kijailite na no nisikingu mukulia ni mukulio nisikijailite kwa ube bata wa amuika kwitwia na kwika kila chailite nundu ona weka kiugo kwiwo jenda kwika ona wetha we mugairi kiasi kia nata kindu chumbado kikoka kukwandwa thayo waku ukite nundu paiki ndukeka kileo kuiba na ndukende kuisa kwithia we mheshimiwa watumia na ndoi mheshimiwa we youth actually uheshimiwa waambia we mundu wa muika kwa uwa leo usuvia wika waku ona use waku kana ubeti waku uketho bwao kubalanika na nicho kitumuona ao na asie yeingi ni kwithia meanie muika wo yani alandu matenda kunoa alandu mometha ameleketi u oka abika musi na amesia musi wake akekala unya ikiti hata ona isiana we ona asiande thawe ya wasio nundu nikindu webundisie kumaba kwa etha we wibana no mbithukise na we mundu wa muika osa mwanya wa kusuvia uika waku uisi nesa kana uika wa maisha maku maba yambe makadetermine wekalila hata we muika nundu inya kutiwa ka usovise thayo waku itha kutiwa ka usovise thayo waku na oneloka wathimwa na ciana ndukathimwa na ciana itethwe ni ulimwengu ukathimwa na ciana na njukumu isu iketha yi ulu waku kwi andu ingi macia ciana lakini wisaithia ona kuya maitonya ti kwithia maina mbesa lakini maina time na undusu wa kuya ciana ndu ingoni cio yani mo ukona na imano isi andu ala mekala na monundu we wina ciana indi we waitia ni cioku watia kwao wisaithia ndwina yani you are not responsible for your family ekana asiu kwa kindu chuke jambe yao yu mundu emusiai na kijambe yao yu atwana ambe ya kusovya thayo waku ta mundu amuika na ndukende kwika maundu ala mabatani to bibiliani ketha ni twito tuikethe tu ya levi ketha ni twito twithe twina ithitaka etu twithe twina mwikalile musio twithe twina mutindo musio we no kwenda kuthibona na kuya kwenyu fashion undu ibikite na no kwenda kuthibona ni undu andu mekala na sponsor nundu we wasi andu thina no thina no kaiwa unene ngai kila kitu mawika na ini chao andu mamuika ni twiwe indi ula musomu ula utemusomu yune busoyanga iwa unengi ula wiuyani uloende na skulu tithukisi wasia wanga iwe asiata twithukisi wasia wanga iwe asiata na winena na itu ata mathayo ni maitu na tuanize kwenda kwa ngai ona kengai akatwiwi atei na maisha maitu mabayambe maketha makwaila na maketha makutania ona ndua asante temusia iseo kwa sia eto Alex Chalo kuma na Ivasha ni asia nzongo isu isindwe amen ongeka sia siana sia tene sia asei onde kukanwa endi yu vaikendo keu nicho kietete thina muno thini wa asei ongeka sia nina mukethia evindani yi ti asei aingi mekite kivathukanyo kweyani mwana wa mwitu na mwana wa mwanake na ni makosa ila mwitu wa skulu oka utuku akatetwa ni musii wake
boy child nde ukulwa no yela ilumaita ya daktari mwaitu Grace na indi easia yulua kana ka keli tukiwa nikatetagwa na kaka mwana kaitetagwa baundi simu asiata anyway katika family katika wayo tondo eliza waweta asia kila kimvi ni chamusi ni chaumie kiivo nawe wasia nawe kasiana siye ni tengemea kana ka kosete reflection kana mawazo kana mawazo na nia yao unaona kekala katika mawazo mau na nia yao kuma pala peo unaona ndo ambombe we tata na unafuta tu sigara wengo zikala mbewa ziana siako ahisa tani tunazi ndo musini uzu kwamba kwa yakana ziana siako no kazi ayepa nenda musome mukatwe kalimu nenda musome mukatwe kama daktari nenda musome mukatwe kama ngaba kwao na wingwa niwe umuza wezie kumezana ukwithia kombe kemita haizikala nizia tata hakuna kitu kama hiyo kana ka ukokala kwa na mawazo ni mama themba wiba ithia nuzi no andikili kana na niwe kasi ndi no aleta kongamia niona ningite no tona kotetia kamwata kaka ngeukatia aibe mundu ande kukasaitana we ulange kukubika namba saumu kwani ndizo nzete ziago utanlezo mbeka ake kuka kaka ngine kazi yo muswiba musino ande kumana siani ithia no usia sithi na nia yako na sisi na mawazo mako alawe na mama kwenda kwikaona wake musimunene wake ploti withia na mali mbingi siane sisi na sisi enda kwana kimali na sini mbingi na mawazo na kwithia daktari lakini kwamba kwithia we mwaitu na kwithia kimoke yuma akanywa kwanza ni watu maamwitu akwambia wathio yumbete now you have very young we kibetike nini ona ndo na vijala miaka ya mundu musake mo na niwe namba mwe kutuma mwitu akwe mo niwe mwanamba mo kutuma mwana akusikala ya ano numbe na isa wanama lakini zikala pakiti ndili nitandawa satani sunda zindo muziusu na mulaika okwithia buru weta muziwe ngwe tupako na we ngwe zikala we kwa yasiana we yasiana zikatwika chaone yes ende pita mundu pita kuni kwasia mutei ula unuza imo mutei sia nimbaki mundu ula unuza imo akanywa sikala akanywa kalubu akanyoki mutei yusu siana siake siati ya mutuo usu yes. lazima ikatia lakini tuna timbingite kwatia hapana niki nanza kama hizo nemwe onethe ke kwatia uyu ketele ketele vibinda hivi ukite miaka ile tatu ataanza tu na kwanza ya wekele hata mutabe kindu no kama ya nende wambiye kwikate wezo mwezi kala lakini yoba yo mubuko lakini alete pio unaona ukayakana okulia ngani ale yakangwani kineza lakini nakuta hata wewe thia ukewani nyaku waithe nya itha kugwen matukani ndo mwako nenge 50 we nini ayo kokana nikezibali nya itha ko wasawa ke sokoni witi no amerabu ukamwithia abwilie na ndo anange kwete kuchonga ayo mwetu no kutuma akewa bala thio itha kwikate akathea mpaka kwanga nikalubuni uziethe yaku kotetha umanji wake akwata kuma na kuthauka tumali no uzindwa utho umanji uzu na ngaya kone ngoma ndiungi kuteko mantho uketha sisiana mbetha sitesia guo ukaweza kuhea ukahea muthembozu satani uzu no ngwithie buna ngamu wale tosema na satani uzu mukamina pi nundu muziko ya kana we must tobacco it is very painful kana kukekela sitia nana na kagana skulu uzu kamyake leto ningi na noka kwenda ithane dada ningira nageze dada ndage ne guthoke ataonje tu ambe kuwe atamada ethugiziwe titakana mumila ongelange ni akongelanga kainga ngembe wako alafu sasa anaanza unaona na pesa ana wethia mundu uzu ayabangusa ne akalobo nethe shindwa wewe kana memesani mbona menyoki imwe ukethia kana kumanguza ne okite neno ai kia mwana kwa njoma ayo kangozikala Eliza ati mundu akanyozikala atale ne mwana ake akamutialelia yani kindu kina wo wanata we muzini we siwe elokathi ukatuka ngaini wako sasa suona bali ya mwana akusikala wo muzuzu atie wewe muzuzu atie ya mwana u atie mwana u lakini mwana u azikala ona atie mwana akiwa kwa ya family wati ya mwana u azikala ndi asindi kwate ni mwende na kuiga one numu ndi mwavigia na okwatwa mwakwata ndosi nu onini ungetie morning Mutongo TV morning musi ni waile kulasimidia mwana
utwana kana kutwawa nundu mwana ena miaka 20 kuthi nambe Precious wa Tiboni ikutha. Eliza Msunge kulithiu ni asiata musiai etha nuboya ya mwana waku witha wisindwi nanzika kwetela mosia masio kana matokeo masio na angi ni mabikia omubangoni wa Ngai mwana kapicha miaka 40 na kathi kabiko 42 lakini oba yuthini ndana nangi ni bika mayenda yani ukasaithia wenu utu wake wendo enda kwikalanga ba yuthini ndenda kuma ona wa mumithia na lazima ndekwenda yuko kila musei wa ilite tabia mwana na nziela ya ilite tamwitu na nziela ya ilite wa muya ati oya mwana wo katukia woba no umala ata umealangi yuwa tinda umangite wa mutethia ata kindu kila wa ile kwika osa Biblia ndeto ya Ngai no musome Biblia no mwie umuonie mitalatala ya mundu undu wa ile kwika ta mundu amuika na kuthina kweza kubikia kukwata musi wake indi ndo ilite ayo kulete ata kulete ni waile kulasimidia mwana kutwana kana kutwa ndo ilite mwana ena miaka 20 nambe ndo ilite kulasimidia tena mwana wa miaka 20 ni munini muno ni mwana munini pyu na ona andao nini ondo ile kulasimidia mwana nundu niwese mutwano ndwe laisi na itu na unene yeba last week mutwano ndwe laisi na ila waka walasimithia mwana kutwawa kana walasimithia mwana ke kutwana waku ndise wa mulasimithia cha nundu athieka o kindu cha mituki na oso mwitu la wono mituki na mwete bau na nundu ndane ko chunguzi na ndana thia na thayo wa mwitu meuko mekalene na mituki majikata madhambi ya ithiko ona male akumano madhambi ithoko na majika la maisha matema chao matema kuendesia kwa uweta musiai ndukalasimithia mwana kutwana indi osa atwa ya kumuboya wenga imwene amunenge mutethese wake ulo mwaite umwailite no utaka musumbwa muyaku kana ona mataka asumbwana aha na ende ungetie Mutongo TV ninonete ciana cia etu na imwana but ninonete muno mikalele ya ciana mbingi iteva kuvi na sei onde vethina so vate ukengana kana ka musei umwe ke mathina muno ninonete aingi ni Elizabeth na Peter please ni John Kalunga kuma Mombasa na ndi ni mwetikila noneni wake kana noneni wake wesa ndugetekila noneni wake nundu ino isi mundu weka tondu tunanene yo baibi ndele swingi twasema umwala methi yako na mosi ala methi yako tunawetie bi ndele swingi yu thina musinda ale kulasimithia kana kakatwawa na ku musindu kethia wi mundu okengwa mituki okwi mwana si minuka mbui na musini gana wethe kwithia we mwi ni uthuthia uthikanisani ni uthuthia uthikanisani ni kana Ngai yako nenge we mwanu wa kwa yasiani na Ngai yako nenge we mwanu wa kutabia mwana waku kindu ibindela chailete. Asanti. Musisi yangu kuitwa John Mwala Ngusi Mombasa Road mauto menyu ni maseovi Peter emea vau nye ninonete Amuika maya meo anini ni kukosa mautao ongea kasia nikevu muthiani kuma va imara daima ndeto sienu ninzio na mwitu usu wa nthongo ni mundu ukosete mwelekeo ongea kasia ni Alex Tialo kuma Naivasha nasema wazazi watulie juu watoto wengi wanakopi wazazi na ende uni wangu ongea kasia John Mwala Ngusi kuma Mombasa Road mauto tunini nasoma na ende musiaisia ni muvea nundu akwendea na kutuma mautuma ni menyu ongea kwa sia Mutongo TV ndeto sienu si na uthuthio kwa asia aingi muno ngethese Elizabeth ni Rosemary kuma Uruma na ende musiaisia ni muvea nundu akosa ibuso yaku na kusiaisia kilungu cha amuka na kusakua Mutongo TV kwira TV yaku tikwate kanewa vikia na kutawa uwe mwana na musiai wina mwana na ende ondula wa vikia na utavwa etha ni wende akando vikia na kusioka nziani nikendoka vikia kwitha na mwana we kwatwa muthenani wa uni na ende Peter na Eliza kwa mituki na murda yekulamu kwatikana na ende timi na kilungu nyene thia kitu town lakini thu twenda kila county yo twenda Kenya pakala bandu bonde kuthuthia wanarika kuthuthia CI kulingana na wage na itwende na kipindi cha kutrain ando cha kutrain mundu lo wina ngo mundu la wina wendi labda wepe bandu watilo takuta mundu utakulila musi waku pe bandu watilo ni maisha twende na kutrain na twenda ando ituma train aingi ni kana uze kwithia saila tutevo kana saila ndevo kana mundu sino atiwa endese kindu kiu
ku ethia musiai ethia no ethia wina ngote no twina yaba no wiyumilie nekenda tuko train tuko bundisia ukindu kiu kinya gikachuku kwenyu musi ukakeka kulingana na bala witha Mombasa witha ba tuko bundisia uketha kwithia nicho wende siku but hivi namba yako ya simu 0757 17 3849 0757 17 3849 nisio kala ya muthi kwa wala wabeto 0757 17 3849 Osio Eliza nyina kwa cha mwiso ni asia na ninena kwa asia ithi asia tuikanenge ciana kiwu tuinywa uki kana tuinywa wine na tuje asia na kiwu nicho kisio ithi tuinywa uki kila kibotabia mwana kila chailete na eka kumutabia eka meko maku na mwikalile waku ukarisembo kila ukwenda kana kaku ketheka ili nundu ona wale akwikala mwikalo musio nduka ka blame nduka ketha ka usia hizi na we nuwe kiyo cha kana kaku kwa uwe musii we bala uwe sisia nesa kila ukwenda mwana wethe aili itha wicho na ikalacho na wenga yaka kwathima na kwa nye ulo we ukwenda kumbikia kana ulo kwenda kutupikia nye no mbikie kwa nambani ino ngumenenga neba namba esu ni 0785 036 236 ngusiokela ingi 0785 036 236 ngaina mwathime na mwitha na muthenya musio nani musiaisia vauni vo tumine akilungitu muthethani wa umuthi vala tunene ya yulu wa Amuika na Itindo na indi ni mwikwatisia usiaisia musio wa ilungu ila ingi siatiala tukumanisa muonza ndini wa vilingi wa mauvo kwa oyu tiwa Inesa inu ni Mutongoi TV. Siasa sia misiene mamlaka ni kama